Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira. Ubu se noneho ndaherahe mvuga iki ndeke iki ku bintu bikomeje kudogera hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ariko reka mperaha uzotuvyoga tuzomuvyonga aho ariko umunsi agize uwibeshye akatwishoraho ntabwo azasubiraho yaturutse. Tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima. Kwa 11 Gashyantare 2025 ubwo yasuraga abaturage bo muri komini Bugabira mu ntara ya Kirundo hafi y'umupaka w'u Rwanda, Perezida Ndayishimiye Evariste yavuze ko abarundi biteguye guhangana n'abanyarwanda. Uyu mukuru w'igihugu yashingiye ku byavuzwe na guverineri wa Kirundo, atangaza ko azi neza ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera u Burundi, gusa nta na rimwe u Rwanda rwigeze ruyigira gutera u Burundi. Ndayishimiye yatangaje ko abo mu Kirundo atari bo bazahangana n'abanyarwanda gusa, kuko ngo azohereza ku mupaka w'u Rwanda n'abandi barundi bose barimo baturuka mu majyepfo y'u Burundi. Ati noneho ntimuzaba muri mwenyine, twese n'uw'Inyanza Lac hariya ku mupaka wa Tanzania ureba Kigoma azaba araha, twese abarundi ntituzemera gupfa nk'abanyekongo. Aha yasaga n'uri kunnyega abanyekongo kandi nyamara yishyuye ibifumba by'amamiliyoni y'amadolari ngo abarwaneho. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kabiri nabwo ubwo Perezida Ndayishimiye yari yakiriye abadiplomate bakorera i Burundi, ababwira ko u Rwanda ari rwo ntandaro y'ibibazo byose by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa RDC. Avuga ko rubangamiye ituze mu karere ndetse agaragaza ko afite ubwoba ko iyo ntambara ishobora kugera no mu Burundi. Ati muzi biri kuba mwese hano mu karere, kuki mucecetse? Ese umuryango mpuzamahanga ntabwo ubona ingaruka bishobora kugira? Ndababwira ko nibikomeza gutya intambara izo gukwira mu karere kose. Nyuma yo kumvikana avuga ko u Rwanda rutatsinda u Burundi, ko ntaho byabaye mu mateka kuva ku ngoma ya 10, yanarengejeho ko ingabo z'u Rwanda yazikubita mu masaha 2 gusa akaba arangije intambara. Ariko se koko ubwo bushobozi bw'igisirikare cy'u Burundi, Force de Défense Nationale de Burundi, Ndayishimiye avuga kuko kirabufite? Ubanza ari bya bindi by'uko ingunguru irimo ubusa ariyo yirangira, kuko izo ngabo Ndayishimiye rirwa arata ko ari imidakubitwa twarazibonye Bukavu ziri kwiruka kibuno mpamaguru zihunga abasore ba M23 bari bamaze kubakubita nk'uduhinja zikabafatana ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ku rundi ruhande, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Mukuru Arinda Ale yatangaje ko amagambo Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste amaze iminsi avuga ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera igihugu cye nta shingiro afite. Yavuze ko ibyo gutera u Burundi Perezida Ndayishimiye yavuze nta shingiro bifite, ahubwo ko bigamije kuyobya uburari ku byo we na Perezida Tshisekedi batangaje byo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Tshisekedi n'umunywanyi we Ndayishimiye mu bitandukanye bumvikanye bavuga ko bazatera u Rwanda bagakuraho ubutegetsi bwa Perezida Kagame, ariko u Rwanda narwo kenshi rwagaragaje ko rwiteguye guhangana n'umwanzi aho yaturuka hose, ndetse byaba ngombwa rugasanga umuriro aho uturuka. Uyu munsi Ndayishimiye rero akavuga ko igihugu cye cyiteguye kurwana n'u Rwanda, ariko se mu by'ukuri intambara y'ibihugu byombi irashoboka? Wibuke ko u Rwanda n'u Burundi biyobowe n'abaperezida bahoze ari abasirikare bakomeye, bombi mu gisirikare bageze ku ipeti rya General Major, ndetse Perezida Kagame na Perezida Ndayishimiye bombi barwanya intambara za kinyeshyamba zo kubohora ibihugu byabo. Bisobanuye ko ibijyanye n'intambara bose babyumva, nubwo ubushobozi bwa Ndayishimiye mu by'intambara hari bumwe babukemanga. Ese byagenda bite abasore n'inkumi za RDF basakiranye n'abasore n'inkumi za FDNB? Ubundi se baramutse batanye mu mitwe bakarwana, ninde watsinda iyo ntambara? Reka twinjire mu isomero twegure inyandiko maze turebe inkomoko y'urukundo rutari rwinshi n'amakimbirane yumvikana hagati y'ibihugu byombi uyu munsi kugeza n'ubwo bishaka kumvana imitsi. Ese ibi bintu byatangiriye? Reka tubiganireho. Mbere y'uko nkomeza ariko nizere ko wamaze gukanda like kuri iyi video. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze aha, kora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyegeranyo byiza tubagezeho hano ku isomero. Njye nitwa Aniki, nguhaye ikaze. Reka dusubire inyuma mu byagiye biba intandaro yo guhigira kuzarwana hagati y'ibihugu byombi kuva muri 2015. Ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2023, ubwo yagezaga ku baturage b'igihugu cy'ijambo risoza umwaka, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeje ko umubano w'igihugu cye n'u Rwanda wongeye kuzamba. Aca amarenga ko ashobora gufata icyemezo cyo kongera gufunga umupaka bihuriyeho. Muri iryo jambo, Perezida Ndayishimiye yatangaje ko nyuma y'aho umutwe w'inyeshyamba z'abarundi barwanya ubutegetsi witwa Red Tabara igabye igitero muri Gatumba tariki ya 22 Ukuboza mu 2023, ikica abasivile 22, yasubiye mu ijoro ry'itariki ya 30 rishyira 31 Ukuboza 2023.
ati turangije umwaka turi mu gahinda kadasanzwe kuko Burundi bwongeye guhekurwa n'abicanyi bo mu mutwe w'iterabwoba Red Tabara ufite icyicaro mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida w'u Burundi yatangaje ko ibihugu byombi byari bimaze igihe biganira ku buryo bwo kuwurandura, gusa ngo yasanze u Rwanda rwaramuryaryaga. Ati mu bijyanye no kurandura uwo mutwe w'iterabwoba twari tumaze igihe kinini tuganira n'abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda ngo turebe ko bakwikubita agashyi bakabashyikiriza ubutabera bw'u Burundi, ariko twari tubonye neza ko ibyo twaganiriye kwari ukudusuka inkori mu maso, ahubwo bagumye babaha uburyo bwose bukwiye kugira ngo batwubire. Ndayishimiye yagaragaje kwicuza ko Burundi bwafunguye imipaka yabwo n'u Rwanda mu Kwakira kwa 2022. Ati ibyo twiyemeje ni uko tugiye gufata ingamba zose zishoboka kugira ngo abana b'u Burundi ntibakomeze kwicwa mu nyamaswa n'ibyo birara. Dusabye abarundi bose guhagarara kigabo kuko umutwe w'iterabwoba usasiwe by'ukuri mu gihugu gituranye cy'u Rwanda. Nubwo Burundi bwashinjaga u Rwanda gufasha Red Tabara, rwo rwarabihakanaga rugaragaza ko ari urwitwazo, dore ko umupaka Red Tabara yifashisha igaba ibitero ugabanya Burundi na Kongo. Red Tabara ni umutwe w'inyeshyamba z'abarundi watangiye gukorana ibikorwa bya gisirikare kuva hatangira ibibazo bya politike mu mwaka wa 2015, ubwo muri iki gihugu bageragezaga iriko ry'ubutegetsi ryaburijwemo. Uwo mutwe urwanya ubutegetsi buriho mu Burundi hamwe n'imitwe yitwaje intwari bushamikiyeho irimo imbonerakure. Uyu mutwe ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri RDC hafi y'umupaka w'u Burundi. Intego yawo ni ugwirika ubutegetsi bw'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi. Ku itariki ya 20 z'ukwa 12 mu 2023, umutwe wa Red Tabara wagabye igitero ku mupaka wa Gatumba uhuza RDC n'u Burundi. Iki gitero cyahitanye abantu 22 nk'uko byatangajwe na leta y'u Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashinjije u Rwanda gutera inkunga Red Tabara, ariko nta bimenyetso yatanze bishimangira ayo makuru. Muri Mutarama 2024, Red Tabara yafatwaga nk'umutwe ushobora gukora urugamba rwa gicengezi ugaba ibitero bishegesha ubutegetsi bw'i Bujumbura, ariko utarahungabanya bikomeye imbaraga z'ubuyobozi buriho. Mu kwezi kwa Gashyantare 2024, Red Tabara yagabye igitero mu mujyi wa Buringa mu Burundi nayo yica abantu. Leta y'u Burundi yatangaje ko abasivili 9 bapfuye mu gihe inyeshyamba zavuze ko zishe abasirikare 6 mu bitero 2 zagabye ku binjiro by'igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare ba Red Tabara bivugwa ko binjiye bavuye muri RDC mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyari cyohereje bataye 3 muri ako gace kugira ngo gikumire ibyo bitero. Nk'uko yari yabivuze mu mpera za 2023 ku itariki ya 11 z'ukwa mbere mu 2024, guverinoma y'u Burundi yafunze imipaka yose ihuza icyo gihugu n'u Rwanda nyuma y'iminsi mike icyo gihugu giciye amarenga yo kwifunga. Imipaka y'u Burundi n'u Rwanda yaherukaga gufungwa hagati ya 2015 na 2021. Kuva icyo gihe rero ibihugu byombi byiyemeje kuzahura umubano, ariko u Burundi buratsimbarara ko bukeneye abashinjwa guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza bahungiye mu Rwanda, mu gihe u Rwanda rwerekanaga ko bihamanye n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Amakimbirane yavuba hagati y'ubutegetsi bw'u Burundi n'ubw'u Rwanda ahera mu 2015 ku bagerageje guhirika ubutegetsi bw'uwari Perezida Petero Nkurunziza bari bakuriwe na General Godefroid Niyombare bahungiye mu Rwanda. General Niyombare niwe mukuru mu bategetsi b'u Burundi bakomeje kuvuga ko u Rwanda rufite ariko rudashaka gutanga ngo akurikiranwe n'ubucamanza mu Burundi. Mu mwaka wa 2023, Perezida Ndayishimiye yabwiye BBC ati igihe cyose batarabaduha ikibazo ntikizakemuka. U Rwanda niruhakana gucumbikira bamwe mu bagerageje kudeta baruhungiyemo mu 2015, ndetse abategetsi b'u Burundi bavuga ko ibiganiro byo kuba bashyikiriza mu mwaka wa 2023 byari bigeze kure. Hagati ya 2015 na 2022, ubwo imipaka y'ibihugu yari ifunze, ubuhahirane bw'abaturage bwarahagaze. Abaturage batari bake ku mipaka barahombye bafunga imiryango. Biragoye kubara no kumenya mu mafaranga cyangwa amadolari igihombo cyabayeho muri icyo gihe. Inzobere mu by'ubukungu zavuze ko iki ari cyo kibazo gikomeye cyabayeho mu mateka y'ibukwa ya vuba, cyagize ingaruka mbi cyane ku baturage b'u Rwanda n'u Burundi. Ibi byose byabaga mu gihe muri Kongo intambara yaratangiye kongera guca ibintu hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2023, abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bemeranyijwe kohereza ingabo muri kiriya gihugu, zikaba zigizwe n'abasirikare baturuka muri Kenya, Uganda, Tanzania, Sudani y'Epfo n'u Burundi. U Rwanda rwo ntabwo rwemerewe kohereza ingabo kubera ko rushinjwa mu bibazo bya Kongo. Izi ngabo zari zifite ubutumwa bwo kubungabunga amahoro ndetse zaranabikoze icyo gihe. Mu yandi magambo, bivuze ko u Burundi bwari bufite ingabo muri Kongo ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Mu mpera z'ukwezi kwa 8, 2023,
Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yari mu ruzinduko rw'iminsi 2 Kinshasa muri RDC hamwe na mugenzi we wa Kongo Felix Tshisekedi basuzumiye hamwe ibikorwa by'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba muri Kongo. Mu biganiro byabo, abakuru b'ibihugu baganiriye ku bibazo bitandukanye byibasiye akarere ka Afurika y'Uburasirazuba n'umuryango ibyo bihugu bihuriyemo wa East African Community. Ni ibiganiro byabereye ku ngoro y'umukuru w'igihugu izwi nka Palais de la Nation mu murwa mukuru Kinshasa. Ibibazo byibanzweho cyane ni umutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Ubu harabarizwa imitwe yitwaje intwaro ibarirwa kuri 200 nk'uko byemejwe muri raporo zitandukanye zasohowe n'imiryango mpuzamahanga itabogamiye kuri leta. Perezida Evariste Ndayishimiye wari uyoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri iki gihe yavuze ko ubu bigoye kurangiza manda y'ingabo z'uyu muryango kuko kuri we zigifite byinshi byo gukora, ariko anasaba ingabo zose za EAC ziri muri Kongo gukora akazi kazo neza nk'uko bikorwa n'igihugu cye. Bahise banasinyana amasezerano y'ubufatanye mu bikorwa mu bya gisirikare. Amasezerano yemereye Burundi kohereza muri Kongo izindi ngabo, noneho ze zitagiye mu butumwa bw'amahoro ahubwo zigiye gufatanya na leta ya Kongo guhangana na M23. Ubwo Burundi bwari bugize muri Kongo ingabo zifite ubutumwa butandukanye, zimwe zishinzwe kugarura amahoro n'izindi zishinzwe kurwanya inyeshyamba za M23. Icyo gihe bamwe mu basirikare b'u Burundi baranze kujya muri iyi ntambara, ku buryo byageze mu kwezi kwa mbere mu 2021 habarwa abasirikare b'u Burundi bagera kuri 242 banze kujya kurwanya M23 muri Kongo, bafungirwa muri gereza zitandukanye z'iki gihugu. Hari n'abandi bagiye muri Kongo ariko bageze ku rugamba banga kurwana, ariko nyuma yo kubona ko barimo gutsindwa cyane mu rubanza rwabo rwabereye mu ntara ya Rutana tariki ya 24 Gicurasi 2024 bashinjwe kwanga amabwiriza y'abayobozi babo ubwo bari bahanganye n'abarwanyi ba M23. Lieutenant Colonel Venuste Nshimirimana wari ushinzwe ububiko bw'ibikoresho yasobanuye ko bavuye Mushaki bamusanga mu Bambiro hose ho mu burasirazuba bwa Kongo, bamubwira ko bagenzi babo bapfuye abandi baburirwa irengero kandi ko ngo M23 barusha imbaraga ku buryo barafite impungenge ko na mu Bambiro yafatwa. Nk'uko Radio Inzamba yabitangaje, Nshimirimana yabwiye urukiko ko ubwo abasirikare bari bamaze guhunga Mushaki yahise ahamagara ku murongo wa telefone umuyobozi w'ingabo z'u Burundi zari ziri muri iyi ntara. Lieutenant Colonel Nshimirimana yavuze ko yatwaye abasirikare mu makamyo 3 na za pick-up 3 aberekeza ku kibuga cy'indege cya Goma. Gusa umushinjacyaha we yabwiye urukiko ko imodoka zose zabatwaye ari 12. Basobanuye ko mbere yo kugera ku kibuga cy'indege cya Goma babanje kujya mu kigo cy'abasirikare ba RDC barinda iki kibuga cy'indege, babisaba uburenganzira na Lieutenant Colonel Nshimirimana. Aha ngo niho bakuye bacyurwa i Burundi hifashishijwe inzira yo mu kirere n'iyo mu mazi. Aba basirikare babwiye urukiko ko amabwiriza yose bahabwaga n'abayobozi babo bayubahirije mu bice byose byo muri Kivu y'Amajyaruguru banyuzemo. Niho bahereye basaba kugirwa bere kandi bagasubizwa mu kazi. Abasirikare barenga 270 nibo bari bari gukurikiranwa muri iyi dosiye. Ibiro ntaramakuru Associated Press by'Abanyamerika muri Gashyantare 2024 byatangaje ko 103 bafungiye mu ntara ya Rumonge, abandi muri Ngozi, Ruyigi na Bururi. Iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo yatumye umubano w'ibihugu byombi urushaho kuba mubi cyane. Mu kwezi kwa mbere mu 2024 imbere y'urubyiruko rwa RDC, Perezida Evariste Ndayishimiye yakanguriye urubyiruko guhagarika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ndayishimiye yavuze kandi ko ari ngombwa gukomeza urugamba kugeza abaturage b'u Rwanda nabo batangiye kotsa igitutu. Yongeraho ati, ndibaza ko n'urubyiruko rw'u Rwanda rudashobora kwemera kuba imfungwa mu karere. Guverinoma yavuze ko imvugo z'urwango Perezida Ndayishimiye yakoresheje nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ushinzwe urubyiruko, amahoro n'umutekano mu nama yiswe ko ari y'umuryango ziteye inkeke. Leta y'u Rwanda ivuga ko biteye inkeke kuba buri wese yagerageza guhamagara urubyiruko rw'u Rwanda guhagarika ubutegetsi. Guverinoma y'u Rwanda yagize iti, biteye inkeke kuba umuntu yahamagara urubyiruko rw'u Rwanda guhagarika guverinoma yarwo, ariko kuba byakorwa n'umuyobozi w'igihugu cy'abaturanyi abikoreye mu rubuga rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ni ukudashishoza gukabije no guhonyora amahame shingiro y'uwo muryango. Guverinoma y'u Rwanda yongeye gushimangira ko nta nyungu ifite mu gushoza intambara mu baturanyi kandi ko izakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa mu karere ndetse no hanze yako mu guharanira umutekano n'iterambere rirambye. Ese mu by'ukuri aya makimbirane azarangira ryari? Ngaho tubwire uko ubyumva muri comment. Wakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde.